Talofa Galesia. Tale Fatalo for my tato Nitao. Talofa Galesia. Good morning and welcome everyone. Whether you're tuning in through our live or listening from the radio, we would like to welcome you all. So later, I don't know how your week went. I don't know whether it soared to the highest peak or plunged to the deepest valleys. But here's what I do know. Our God remains unchanging. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. O Yesu Kiriso, ele liu lava o ia, o ananafi, o le aso, e o ofo i le whaafao. So le taimi, tu whaatasi o tātou loto, o tātou amana, e watu vi inga i le atua, o na oluna alofa mana anande, o te lele mo tātou. If you're able to stand, you can stand with us. We invite you to stand and give praise to our Lord, our Savior, Jesus Christ. Samoan.
There is a sweet
Nganga pa iae whio maia, mawhutaina o mātou wa nganga te tōtasi, mātou te abatu o ile taulanga e te tau mono mea ma oe. Holy Spirit, fall heavy upon us, so we may worship you in truth. This is our prayer. Amen. La tatou amata mei sami ngā pese o sami o pese palu o lei mea uma. Hey,
whaftai i a te oe le li e. Wai aunga mai mea uma i a te oe. A mātou mawhau i le lava i aso ua mawai atu. Ma mātou fesili po whea maua mai ei le malosi. Mātou te oa i le aonga. Mātou whengai ma mātou ngā ruenga. Ia e meise fo i tutono lau kalesia. E tasi lava le tali mai a te oe le li i le malosi. A mātou mawhau i te le whini na tu e a whiina i mātou. A walawe ina mai mātou. Mai le oti ma le whanga. Na mātou mantua i lava leo o lau ngā ruenga le nā o lo whai pēa. Mō i mātou ma le lalolangi au i leta ini ma leta ini. Na watu i lava leo la mātou whaftai i a te oe. La mātou tutalo se e talia mai la mātou whaftai. Mātou whaftai ono i loa ese o e tufa ina mai i ai mātou te totasi. O tufa te singo le nei o lotu ma le kalesia. O se manatu na foa e lo wanganga pa ia i o mātou tamā ma tina mātutua. A mātou mawhau le talia ina e o mātou tua a o le tala le leina watu e missionale o mātou lau le ele. No mātou mantua i fo i lea i le anganga whaftai le nā fo i loa. Ne tu ina atu i lātou o pepe me mea lo lātou whatutua. Na furi tua i la mutu, ma itu, ma tua whapaupau na tāpuai. Po i sā i ai. Ua i fonei o lātou mamalu ma te tua i lātou le tua na watu e missionale i o mātou lau ele ele. Ta whea mai fo i mātou le nei atunu. Meise le nei state o California o mātou ngāruru e ai. O mātou i loa le te le ma le anonoa i o lau fio. E titi le mea na watu e missionale i o mātou lau ele ele. A lou lava sosia. Lou ato toa ma lo mamalu. Lou pa ia. O oio le li ma le tua o tua. I le mawhai ona ausia ona mātou i loa ato toa. O mātou a onga fo i whale a onga ma mātou whita wina la wafionga pa ia. Toi whawhango mai e iai mātou. Wana o se i ota lava lo mātou i loa la wafio. Be a whaina o le tuspa ia mātou te whalangolango i ai. Ai mātou i loa fo i lawa fio e ala i a mātou whatunga, i a mātou talo talonga. A mātou wa aia tu fo i le lalolangi o whanei o na pō ma mātou mori ma winai winga o ke wiso. O i nā lava o whalau te le inai lo finangalo ma lo malo i nei. O la mātou te talo le li ie i whapenao na matala la mātou wa ai. Ma mātou i loa winga tanu o la o fio. Whato a mātou i loa lava masina fia ato toa pe a maua lalo mātou loto. La ngona i mātou le tāua o le upumoni. Me whenai li lifai ma mātou usu i ngā ruenga i le tai ao ma le tai ao. Ina o mātou manatu o inae au mai ei le ola. Al mele nei o mātou i loa le li i mo le whale tino lava i oi. Au le whale nganga whato a maua lava i le tangata le ola. Pe ali lifala na sa ili i lawa fio. O i lava ne e liu tino tangata i lo walo i Jesu Keriso. O na whitalenga e mana tua pēle kalesia kerisiano i le lalorangi au au. O le ua wa ai mai i atea ua wa ai o i e le tamaa. O le mele e le tau mate e i mātou a mese i mātou o mulimuli i a Jesu o ta ua o kerisiano. Ai le taea i stangata, i si whatua tuanga, i si whaalinga lau fio, o lo tanu pēa mai a i mātou. Ai mo i mātou wa ia whatutua i le kerisiano. Leo manino ia i mātou. Ne e whaali manino mai lo walo i Jesu Keriso ma tu i lalo le whatetai.
A mātou whaalongo fo i ana o onga na ave i ona tangata ma tustusia ma whamau e le ausinoti. Na mātou I loa ai lea o le ato tō lau fio. Le whawata whea mai tangata I le neia tunu tele ma ua whatoa le neia tunu. E peia I oi mata lava I le nei tō whamanino. E tutusa tangata uma na whaia e lau fio. Le ua mātou wati ai le nei constitution ma le nei malo, e le ato toa. A le nā lava le manu lauti na fōa ai le nei atunu u lua se lau lima sepulu tau sanga te uai. E iei le nganga o lau o fio I tangata uma. Le whato ata tala nei le palota I tina. Le whaku whata wina u tangata ato toa tangata uli. A lo o iai lava. Whata manu o le nei atunu. E te tawana o I ai le tala inga o le tala le lei lava lea na e tuina mai lo walo I Yesu Keriso. Na e whaia le tangata I o whatusa pa ia mai lava le amatanga. E na o whilifili o ia I le leanga. O le upa o le tangata. Ia ele tua lava lau ngā ruenga e te saupe lava. Te muli muli I tangata. E te tūma e tutu I le whai tutoa. O la mātou talo le li e. I geile teimi e maua lalo e o mātou loto ma tō le pupui. E te whio mai I o mātou wola te to dasi. Ma tātou tāli sua whadasi ma lau whio. O mātou whaaftai no le tele o le whatamanu po rails o loo te ina ai na mātou whatutua. E le ngata I le nei o lotu, ia o le o lotu katoliko, whatutua, o te ngata uma, I le lalolangi au au. O te nuu mai fo le teknolosi o mawhai ei ona, a watu I nei, ia se vaenga o lou tamau ainga whalenganga, ia malongo ai le atu Samoa. O mātou mantua I le nganga whaaftai, le ngā luenga whewhepea lo nganga pa ia, I o mātou tangata te to tasi. O le mātou talo le li I na iau ngā, a mātou sauninga ma tāpua inga whai. E lata lata ai I mātou I le whina ngalo lau fio. Whaaftai le li ia o le uso I nei. Tele kalesia e mawhai ona lātou ngā rulua e ai o lātou whiwhilia le nei au lotu. Lima sefuru tau sanga te lua I na amata ai. E o le mātou talo lele I e. Whaolaola e lau fio lo mātou whatutua I nei. I whaongaina lo mātou whatawaa. Whalau te leina I lo whina ngalo e le ngata I le au lotu nei. E so se mea lava lo I e tangata Samoa I le lolangi. I o atu e le tala le leima I lato I loa ma mautinoa. E lofa le tua I ai lato. O mātou talo le li I ne I mumua na mātou wala lofa I o mātou ainga. I maua I mātou ni o ngasa tele mai o fionga. Mātou te soifua I maola I o langa mama. O langa e tau tawa ina. Maolanga I manuia I nisi o nau I mātou. A leila se upu I o mātou mutu whauta wolone e si le fia ma mai o mātou mana tunatunga. E tasi lava lo mātou mana o le li I e. Na I o tutusa o mātou tangata whatau waa ma o mātou manatu. Ma le fionga lau fio. A mātou wa ai lo mātou si o manga e tele ngā ruenga e te tau na whai. Na ia tangia ai lo mātou tausia o ngā ruenga o le fōwhoanga. E tele ni manatu e te tau na whawhola. Ina ia I loa e le lorangi e tele tu lafo ina le tangata. E tele fo ini winga e te tau na mātou winga ai. Na ia moto ifo ai o ngā lau fio I o mātou tangata ngā lua te tasi. O mātou talo le li e na ia o ngā sauninga e mawailo mātou toa. Mawailo mātou malosi. Mātou te loto maua lalo ai. E whaialo fina ngalo mo I mātou le langi.
Te talo i ela whamanuianga I whalako putonga. O mātou amataina ma whaawa wina. Na yotu I ai le finangalo la o fio. A me se ia ekalesia Samoa mo I mātou Samoa o ta ape mai. Ia ela whamanuianga. Iso se mea whapoto ai se tō lua pos tō tolu I lo wimoa. O mātou mantua fo I whata manu e peo na mātou I ai nei Amerika. Me se le nei masina o a tofa ina e te tai o le nei atunu. E whai ma Asian Pacific Islander month. O le mātou talo leli I a ngāna whata manu mana rails. E mafo fautele ai e le tunu le nei. I le tautua tangata Asia. Ia mese fo I le tautua tangata Pasifika o iai I mātou. Le mātou talo I oa nei pe se whangongo tangi ao. Oa nei pe o se masani le nei tunu le wha nganga o le masina o me. E mana tua ina ai nei tangata. A ia mana tua pea. Tau sanga atoa. O mātou a ia le suia la mātou tau, la mātou ngangana. Ona o tofi lea ne tu ina mai ia I mātou. E fui temi mātou te oa I fafo I le tua oi. O le pumoni lava o la mātou tofi le nei ne tu ina mai ia I mātou. O la mātou te talo ia maua I mātou le toa. Le whaasoa tu ai foi ni manu lau ti. Mani whabu manga whaleangana. Ina I manui ai le nei atunu. If we have but one request, it is this, Father, that this service continues to broaden the kingdom of God in our lives. So we're not myopically looking at issues through one lens, but give us the humility to accept that there are multiple lenses that we can look through so that your kingdom is expanded. If there are those who are participating in our service with heavy burden, may we be reminded that the Christian walk is easy according to Jesus. He said, "Come to me, all who are burdened with heavy loads. I will give you peace to your souls." It is our prayer that we don't put unnecessary burden on the faithful, either materially or spiritually, and that you allow the preaching of the gospel from not just this particular pulpit, but all the pulpits around the globe, that you allow that message to encourage people, to give them hope, and more important, to strengthen them. For the road is long, and life is hard, and it ends in death. We ask that you continue to allow the work that Second Samoan does here, coupled with the tools that are available to us, to magnify your grace in the world. I ask your blessing on the servants that are serving here your kingdom, and their families, that you continue to bless them in so many ways. Yala nala mātou te talo, e telefoni upu e fia matu I a te oe, whaleo ina ilo mātou a ngāna whaafutai, mai le sisi umanga o le tangata lava ia, mātou te whiwhato ese atu fo I a te oe o na o ngasala, te to tasi e mātou uma. Ia o nā te talo uma leli I o mātou wafifi ma tu ina atu I lungo o lau fio. I le nei teini, si e te lia mai e tusa molo si la fio ne uma. I suafo Jesu ke riso lo mātou o li ima lo mātou whaola. O mātou ole mbala au tuai. Amen.
se lau ni fitu o ina le tātou la fuma. Whakamatiwaina o ia whatamau ai ngaina I mātou I lo mutima. O mātou ofo I nātu la mātou tāulanga le sufurua I whadasi e mo mātou loto I la ofio le nei tae ao. Si I whaungaina e whalotele I nai lo fina ngalo I nei. We throw money at you as if you lack anything. But the truth is this part of the service is a reminder to us to be generous of the blessings that we have received from you so that others are blessed. Would you receive our offering? In your grace we pray. Amen.
Le fionga le tua la tato o whetawina. Le tusia ngā luenga o le tau koiwa. Tato o te whetau whala whai wha moa se whakau mai wha o ios furu. Our reading this morning is in your bulletins. Acts of the Apostle, chapter 9. We'll be reading responsively in Samoan verses 1 to 20. Now, we're going to for more ios furu la tato whaitau mai a ea iai. A ua mapu ngā tā mai pei pēa o Saulo. I le whamatau marwhasioti i le uso o le alii. Wāru atu ia i rosi tau langa sini. Watu o ia wala talata i tāma seko. Na whafua se I mai ei leo na pupula whatani o leo mai I a te ia o le malamalama mai le langi. Whiatu leo o ia leli I e, o ai ea o e. O na whetalai mai leo le li, o au o Iesu o e sa wā mai I ai. O le mea whengatā I a te oe o na a I tui. O te te ia, o na tau, ma whape atu, le li e, se a e te nana o e a te whai. Te whetalai mai leo le li a te ia, sui o e luma, I nā rau I e ai. O tutu tangata na o malanga maia, o le mawhinga na vai. O la ngona lava I la tau le si fufonga, ai leilo atu se tasi. O tutu o sawo na I le le, o pupulo la masa, o le le se tasi, o tau ki na atu le luma, o taitai atu le tasi. O tolu fo yaso e le o ai o ia, o le ai e le inu. O ana ia le moa, o whitalai mai fo I le ia te e whānima. Ana ni ai, o tawe atu o ia, le li e, o au le le. Whitalai mai leo le li ia te ia, I nā tuia I lunga, I nā alu I le ala o lona I ngō o sao. Nā sa ili na tangata I le whale o Iuta, o sauro le ingoa, o le taso, o wā whaauta mai, o lo te talo ia. Na tali atu leo Anania, le li ie, o whaalongo I tangata e to tele I le nā tangata. I mea leanga e tele o na whaia I o tangata pa ia I Jerusalema. O whetalai mai le li I a te ia. I nā aluia, wa le ipu lava o ia o whiwhilia mau. Mo moli lo wingo e lumo nu ese. Tupu, mai whanau ngā Israel. Nā alu leo Anania, o luatu I le whale, o na whae atu fo'i o na lima I lunga I a te ia o whape atu. Lo uso e Saulo, o wina mai au e le li o Iesu,
Sa whaali atu o I le ala na e sa wai. Na ia e toi ba ai. Ma I whatumuina o I le ngāna pa ia. Focus for weaver maar for beloos voor. Te le mai le tua al tatou whetau mo whaalongo I upua na whioma pa ia. Mo watu pe a te ia na lava vi inga. Ni se yo I whaavau lava. Ve mea no e whatalo whatua I tatou kalesia. Tatou o lotu second Samoan I nei. Ia whatalo whatu fo I. Ia lato lo whaina maua mai le tātou whasaulama. Whatalo whatu fo I le tātou paanga le worship center I Happy Valley. Le tātou paanga ua tēne tau sanga o whai. Nei pei whatu a matana. Ni tau osi ia tātou whisota inga ua loa tau sanga o tu I lalo. Launga le suafo le tua te maa le alo ma le ngana pa ia. Le whesini e whapewheo na sui le tangata. Le whesini nā leolo o I le o ngā tutono o le tātou tusi whaitau I le nei wa yaso. Pe whapewheo na sui tangata. So me mo mua tana talia, o ea ia e pei e whau mai lawa I lo amatanga. Ia ona whaiala ia ma mea nā e te soifua maolai. Le amatanga o soifua ma le olo o saulo na I tangata mātutua na lato whautueina o ia. Na I ona mātua na whaatonuina o ia. Na iei tangata nā o ma o I ia te ia. Nā pa ai fo I tino I mea o tutupu, o nā matala I ona whauina o na tangata, o pena hoi tātou umalama. E le pōmala e le mafuanga a leino tātou ngana I le ngana le nei. E se a wana ngana I fo I tātou mātua. So e se lama le tā ua o le siso manga o le mea o iei le tangata. I le whauina o le tō whā le tangata. O le whisili ua tūrai mai ne, whapewhea lau na sui. Whapewhea na sui, a whapea lawa o le mea o e masani ai, o le whasamoa. E whapewhea na le leilau ngano. Whapewhea na e apa atu isi tangata. A whapea lawa e masani o I le ola kirsiano. E whawhewhea o na whaau fale whaalinga le atua isi a tātou uso, isi whanau a pera amo I Islam. E pe o whisili nā leo o ngā tutonu nei le tātou whaitau ngā tusi le nei tai ao. The central question here is how does one get transformed? To begin to come around that, you have to understand how you were formed initially. What are some of the ideas that you grew up in that became you? And then once you see that, then you'll be able to transform, do that which is different. Le tala len tātou whituina, le tala whe mai o paulo o le lapi, o le tangata na soifua mai le whatuatuanga I teia. Sa mamanu ia I tala o lona fuafuanga, mai lava ia aperamo.
Ua alu o lua suanga o le vatele ai tulaki mai la tangata ia ua muli a Yesu. Ona whai mai lo leo lana tala. Te tangata ia i whatutuanga lea. Pisa i o tangata ia a nganga. E mo i lava o whanau Abrahamo. E pisa i e ese lo lato tipi. I le whengainga na osi o tātou mātua ma le tua. E pe o le whauina o le nā o Saulo, a o le avea ma Paulo. O tuputupua e o ia whamene iei le whalawe lawe na tupu. Na iei le tangata i ngoi a sete whano. E le leila na fola. Ua whau unei lai apostolo e whaimati a kono. Ona whaile o le launga te le lawa se te whanau. Whamatala mai le fofoina e le atua o le lalolangi se i o mai lava i Abrahamo, lana whanau, o ina ua abe lato mapoloma i kupito mo tau sanga e whaselau, ana te pena e le atua le whaalatanga, lea lana whaalia i le alo o le atua o Yesu Kiriso. Whamailor tala se te whanau, lea nau tō whaalata ma whasatauro i ate ia, e le ma mau atu. O le mea lale nā na teia i loa ia mawhawhonga o tangata Israelu, nei ai, Judea, i o na le fifia lo lea. O le mea lako tupu, o lato toso se te whanau i tuapa o whetongi i ate ia ma maa. O le te akono mua lea na oti whamaturo, i le tantonunga lea. Albeo whamtalaina aina tala le nā, that was a formative event i le soifua ma leo langa o Saulo. Aisea, langa na waaia iei o na mata a oita ta ngata mātutua i ase te whanau. Na waai lava o na mata a o toso le te akono i tua pā ma whetongi i ate i maa. Whamaila ngā ruenga e fitu o Saulo. Lea na tā o fia ofua i lato na lato fasioti a se te whanau. So e tupu i whaala le tamititi, i lona ma whau o le mele te tauna whai tangata Kirisiano. So se isi lava e taulengo o Yesu o le afu lava o le tongi maa. E le ese mai le racism, le i le tunu leo tato i Amerika, na ola mai tangata i le plantation of the South. Le tu langa lava o tangata uli i le abea i aise awanoa. E tangata papa e o lato wana mea na whana nau mai ai o lato mātua. Le ala o BC ai pēr le tunu ule nei e whiu lava e whaina i tu la whono. E pise i o lo iai ale me lea. So e whapena fo i la i apostolo Paulo. Lewo Paulo nei asa Saulo. Whamei o le aso le nā na alu e Yerusalema. E mai li whamanuianga o Staulanga. Ina mo whaalongo i e tangata i Tamaseko. O lo muli a Yesu, ma o taku le tala le lei. O le mela nā lena la whenua e me Yesu. So pia visili, e whawhewhea ona transform le tangata. A tātou wa ai ala i a Saulo, a le avema Paulo. Ona tātou i lo ai la ia. E se le manei o le tangata e manao i le memoni. E se le manei o le tangata e o pongi no na tofu, mea sa maua mai e o na mātua. Sa wa ai i le anga o na tangata mātutua i tangata Kirisiano. O le nasa whai i lo nā whamaoni. Na a e whata manu, sa avea o ia marapi. Tangata fo i tufunga, whaiwhale i e. So se mea lawa e whai e Paulo e pe e ero na winga le nā e alu ma e ero na loto, e alu i ero na teini. E wha maoni e whai. Pawalale le lona, ona e se sea le mele e wha maoni e Saulo. One of the things that you'll discover about Saul is this proclivity towards the truth.
He longed for the truth, and when he was told the truth by his elders, when he witnessed the death of Stephen, he said, well, this has got to be the truth. So he went to Jerusalem and got the blessing so he can pursue these followers of Christ to the death. And he has persecuted and killed a lot of people in the name of truth. So if there's one characteristic that we remember from Saul that he had, is sincerity. He was very sincere about his faith. He was very sincere about his beliefs, his culture. He was very sincere about his clan. But he was sincerely wrong. O lana malanga lale I tamaseko. E whaau o le oti ke resiano ia. O lona nau ina ia whamaoni I lona wala o wina. E nara wheloa e malele I le wala. So le fisili e whawe whea ona sui le tangata. Ia o le membo mua tamu e whamaoni le mena te iai. Le anga e tusape pe sui oe a le whamaoni a o le whamaoni le suinga. O te mau mai le ale malo lama oe le mwhunta ua oe se ala. Ale susu e le mwhunta ua oe se vai. Te tawana e whamaoni I lona tura. Whailawa oe o le Samoa, I o le Samoa lawa. Whamaoni mo le melena. Ia, a sui rola e le tua oe. Ia ona e whamaoni rola e le memoi. Whetaui baulo, whetaui saulo ma le li I le ala I tamaseko, sui lono langa. O le mele nā ia, I think o le mele nā e fiu la unga, e fiu whaife au, e fiu tu la fono, ai ana le whei loa I lava whamaoni, saulo ma le li, e le sui lono langa. E le sui lono langa. Ana whenua I lono le, nei loa lo lava e paulo. O le li o ia lea. Ino fisini la io, mata o le ase me ma whauna sui e sito inga tangata whapela. Alau te loa e, o te leo tātou ia whaongongo mai. E I fwoi whamaoni e nei ate o tō. Le nofo e alo tūlanga. Le nofo e supervisor le mena te ia e se alanga e le whamaoni le nai e lau tuaina ai lau whatufunganga. Le nofo tai o tō whalapo potonga. Ona ua manatu nisi o tō te tauna te ia tātou. Le nofo fo I suafa o tō o ainga. E se a ua tangaloa tusi iai le ainga. So le whamaoni la nā le nai ate o tō. Le mela o tupu. Ua whatausunui nei le tangata whamaoni se ma le li na whamaoni le ame tonu o le tua. Ona I lorola I e poro lona walawina le whaongaina o na whamaoni lea. So if you were to theologically look at what happened on the road to Damascus, you will see this idea that there's a God that took the form of a human, that died and came back to life. Right? This whole notion that there is a God that loves us so much that he gave his life as a sacrifice for us. That's the idea. And see, Paul was a climber. He was looking for perfection. He achieved all the accolades because he was whamaoni,
through his secular life, but he was sincerely on the wrong rail. And when he found this rail, when he exchanged with Christ that had this idea of something much, much bigger than what he was given his life for. He was given his life for the church. But then when he encountered this, he realized that his calling is a lot more. Ufitau I nei la le tangata ma le tangata na vea mātua o tangata pea. Ona whai mai ro leo polo. Ota me uma. Ota me uma. Io e. Ona whai mai ro leo polo. O le atua lea na tapua I o tatou tua a lea na osi whengainga ma Abrahamo. Na whaali tino ia Yesu Keriso. Ele manatu ia e nofo ia I ngā ai safa tangata. Le na liu tino matangata, whai matangata, nuti mea matangata, whaoso soina, matelaina, fia ai. Tau e mua e tangata, pō, wheanu, pale tui tui, whao, tau I lona I tū, ma liu matanga. Ana to tu manu malo I no mabaile asto. Class lo me nai lua. Ia na tato moa I lola I o polo. Ma fa pena tala ole 5% o tusi na tusi le whenenga fo. Tusi e tamata lea. Lana ia whatufunganga le nā. It was always a scholar and a writer before he became a Christian. And so it stands to reason that he extended his skilling towards the gospel. Ia le tele I o ana manulauti, o nei manulauti, ia sa tusi e paulo sa whau ele kalesia kirisiano I le amatanga. Mai le manatu o skola ana whai ele whai masii I lunga e paulo le suafo Yesu Keriso. Se manu e tupu mai se whatutuanga e tau le Paulinian. Tangata lava e muli tustusi ngā paulo paulea. Aina e alua paulo ma whanapela na foe e alua ma vaai I a Keriso. E alua masii I lunga le suafo Yesu. Nana a vea ele kalesia Kerisiano. Fatasi mana o lea lava lo fau ele Western civilization. So le manulauti mo mua mele le justification by faith. Wata wami tonuina I tatou I whatutua. Si o le atua lea tatou te tāpua iai, le pule mai e manumia, le whatumawina le ola, o le atua mamā, o le atua paia. Na o tangata ami o tonu lava e le amasala e tau tuaina le lao aile nā. E whamei apau, whamei paulo ua tapu ami o tonu ina e tatou ile whatutua. Aise a, o ana sau Yesu Keriso, le isa nā masala, tōtongi a tatou sala. Leo o mauailo tatou wama tonu tatou teo mai e le lao ai. Justification by faith. Well, leva nei tustusinga, nei fo le teimina, e lai le kalesia. Ile afe lima se lau. Nana amata ile Protestant Reformation. Ina ua, tele le whamamafa I ngā ruenga, ke lesi nā mea. O lesi manuro tia polo salvation by grace. Mai e whaolaina le tangata, ile lofa tu noa. Ele o ana ngā ruenga. Isi atou vaaya ia I se forma le ola tatou, ese ale le spot on o le melea. We're saved by grace and not by works, lest we boast. E ia tangata e marolosi, I kalesia, I whalapuputonga, mo le kalesia e Yesu Keriso whamai paulo e le whaolaina oi ngā ruenga.
Ala me whaolaina I tātou ona le lofa tu no le tua. Ona tātou ngā lulua e lea, ina o tātou te tono ma whātua tua. I le lofa ana noa I o le tua mo tātou. So it's the tail wagging the dog, when it should be the dog wagging the tail. Lesi me manurotia Paulo for me unity in Christ. For me a Paulo e leai. Mole tu e ola au. Au ke riso ola e tonu ia te. Si pulao e fe for me se Paulo o oio takata mato te fia muli ia e patu Paulo leai. O ia ke riso ale o to ia ke riso ale maua o to le mena o maua ke riso I le ala I tamaseko. Le mawhai o tōna I loa le lofo le tua. Ia, nā roa wala I o whaiasi umi o whataritari o Kirisiano. Le an te mea to e whio mai eile li. Ia, na lato sa ini lo leo ni rails ni whatamanu e organized church. O na lato mawala I o tu susinga la apostolo Paulo. Tu si atu Paulo, veo na whautueina o ia le ngā mapa ia. You know, ia, whatatali o tō I le li, o te susinga nā, ua fuk le whatatali I le li, e le se ngā ruena. Tato maua ia, te susinga nā la apostolo o Paulo. Na tusi momua lana, momua te Salonia, ma whai atu I le, o le tua lea tato te tāpua I ai. O le tua le so na tino. E tato te whatalitali fo ilo nā toia whio mai. E o tusi atu la le momua te Salonia o atu tangata whaitau I manei. Ia ona le ele ni ngā ue ngā nisi tangata o le ao ngā mo le ainga o I malai. Ma whaitau le ngā awa ma whatalitali e le toi whio mai o Kiriso. O ma whaanga nāntu e tusi atu eila na tusi. Lua te Salonia. Melan tala ale na lua se isi o le ai. O le whangaina. Peo inana amata e ona mamanu le practicality o le lotu. E mo ia whaolaina I tātou le whatutua, a se I whaali mai lo whatutua e au no mau ngā ruena. Se le mwhaiona e alofa I lo uso. Se whanau e alofa mo mua I le tua. Moi. Ala pumoni e le mwhaiona e loa le alofa I le tua e te leo wa ai ai. Te awhai o I lo uso lea mo te tua oi e te leo alofa I ai. So Paul's contribution was this whole idea of church organization and leadership that continues to inform our society to this very day. Yesterday was the annual Berkshire Hathaway shareholders meeting. And if you look at how this company has formed over the years, Warren has been there for 60 years, you will see attributes of Christ, right? Because Warren has never been about millions of dollars in compensation. He's always been satisfied with, I think the token is 100,000. And so many CEOs of Fortune 500 companies in this country are always looking out for millions and millions of compensations and stock prices and packages and options. Not so Warren Buffett. The very first thing that he did when he found this company in the textile business, Berkshire Hathaway, is he said, you know, it's not practically making any money. It's not blessing people. See, we're laying people off because we're not being good stewards of God's assets. So he abandoned textile and got into different businesses like the insurance, Sukalati, See's Candies, Coca-Cola. So my point is, you don't have to look very far. All you have to do is look at where there's a fire burning
And you will discover these attributes of Christ that is manifested in administration of corporations today. Ele upo Paulo na whaile whamantunga i Kalesia e Korinito o nei na whaile whamantunga o le amio e Korinito o le o mai i le laulau o na avela i o whakumanga a mai umalava i a me mau e tangata o na avela i o whakumanga ai te tele ai o ni whamaila i o Paulo ai se ai whale te tau pe inu whale te tau le laulau le nei ua aia mainu o ie lona lava whasala. Ma o le mele leo ua vai ele to tele o to. Ia male tele fo i ua momoe. O le winga o le tala e whapenale practical o le whatutua o Paulo. E le ngata o le tua a nganga mamana a iero na winga ke riso. Ure utu e whaia e tātou ia upuna o na ua oofo i o tātou teni ma ua tātou wa ai. O tātou i loa o sakara meta le nei e le mo tangata ame o tonu. E le isaule li e sa ili le iwas fuhuiva o lo tutono le pā. Al sakara meta le nei mo tangata na sala a sa mo. Sakara metal nei e le se longa e au sa ili oe ma se ioso le pā ma tele ni o ngā ruenga ma whaila o se furua ai ona whatu awa noa leo le mele mo oe le ai. E mo i tātou uma wai le isi sio tātou e atu toa. Ia mala na manu lau ti muli muli le tā uo le lofa. Mo Korinito mtau skulu tolu lau vivilu mai tātou a whailava e ngā ngana i tātou i ngā ngana a nielu, a whailava tātou te ata mamai, a whailava e ofo i nā atu o tātou tino e susunu ina mo isi tangata. Le eise lo tātou sume palo tangi. So whamatala ina le tala na o nei e ar ngā ruenga na oe a whai ngā ruenga le sa maua e Paulo. O wheloi o ia ma ke riso i le ala i sako i tama seko. E umalon mena. Ia ona sa ngai i rola i e ngā ruenga. Ma tātou wa i e Amerika, e se ale special le tunu le nei, le angai. E le eise tae ao le tunu le nei. A whau ia a tunu o la langi nei. Eise tae ao. A le manatu o lato te tai ia foa le nei a tunu I winga whakeusiana. Lea walaina whapea. We don't have to go very far before we witness some of the things that underpin this country, and it's mostly Christian values. It's mostly Christian values. It's mostly sacrificing today for the benefit of others. So in the Berkshire Hathaway shareholder meeting yesterday, I mentioned Warren Buffett, who's 94, offered to step down and gave the realm of this very big conglomerate to Greg Abel. So by the end of this year, he will be the new CEO of Berkshire Hathaway. And there's something that Warren said yesterday that sort of like caught my attention. He said, you know, we're into cathedral building. This is what we're building here at Berkshire Hathaway. When we found that the textile business wasn't working for us, we pivoted. We repented. We saw the truth and we went the other way. And then we started building this cathedral. 60 years in the making. It continues to be built. But then he said, right next to the cathedral is the casino.
See, there's a casino that are surrounding the cathedral, and the casino is really easy money. One of his executives was touting the insurance business, and how a lot of these hedge funds are now getting to the insurance business with no regard with the lives that are affected. So what's happening is we've got these easy money casinos that are surrounding this cathedral. And Warren said, well, you know, the time has come. I'm going to have someone else take over, but never forget that. We're a church of Christ, yes, but we're surrounded by these other gods, these other casinos that people worship, and people like the casinos, Warren said, because there's bling bling, there's come-ons and promotions, and it's very loud. But he said, we're in the cathedral building business. And then he said, this country is going to be in trouble. Maybe the next 5, 10, 20, 30, maybe 40 or 50 years. I will be long gone. But this cathedral that we're building will save this country, because it has in the past as well. So fa umalala utala ona ole tapu inga le whaia tātou, ole mele nā. We're ole kalesia Yesu Keriso, ole whapae nā o mele le umalawa, ole maaturi manu le nā na tuku I lalo e tātou mātua matua. A iei ala se isi tangata e whaavai, ese lona whale, lona maa, nei lona maa lea. Ono manatu leo tautua penga, ni le toe se ini. But it's umalawe tautatu fsidi o lea le mele, o lea le maa lea. What is this Christ that Paul saw, encountered, and transformed him? Well, here's a token. Teni umalawe manatu e tātou I le fifile mo, ai musu e maa o sia le ngā wena le tua. E lo ia tātou Keristo. A manatu lo tātou e whapaole le whaingo so se mea lawa. O lo ia tātou Keristo. A teni umalawa tātou te ofo I nā tua I tātou e tātou lawa. E tau tua mo le tua malana ngā wena. Not necessarily o lotu, to lotu ese a moisi o lotu mga wenga lotu ngā ruru e ai. Tau ana manuia o tau. Ilo natu a tātou whapeina o na whai Yesu se mea lava. Ia o na ato toa leo o tala le Yesu Keriso I ai tātou. Ia o le awhangata mai I ia upu. Na suiro lava tangata e tasi, Paulo. Tusi rola ia o isi tusi o le whenenga fōu. Ono sepuru pasene o le whenenga fōu. Tustusinga le apostolo Paulo ma le whanpipui. Tāke de ia centers te tele. O langa whapisinisi na wete. E le au tātou wheteo mina na upu le laso. Ia sumai te akono mo tātou whamatunga. La apostolo Paulo foina tusia upu o le tātou sakarameta nei e peo le tātou maua me le tātou whatu tuanga me Samoa. Mai Paulo le lava puana whalata in aile li o Yesu me e tango I la areto o tofi me tu inatu o maso o mo whapeata. Lo tino le nei o tofi masui o tau
Yo to whaia ne me mawhamantunga ia te au ia so umatu te ai ai. I whapewhui leipu ina umona lato ai. Si tio lato luma whape atu leipu le nei o le whengai ma fau le lo toto. Yo to whaia ne me mawhamantunga ia te au ia so umatu te whenua ai. Wa o so umatu te ai ai le nei a reto ma whenua le nei. To te whailoa atu e le maliu le lisa ia toe whiu mai o ia. Mena mumura lato whaftai, me leo tau sanga whaaloalo atua i le tiakono lefu pasā, se e langa le tātou whaftai mo le areto ma le waina. Tātou I whamataru. Le atua siri e se elo mātou tamā o le la. O mātou wangapangaia lo la haipa ia le li e le nei tae awa. Na mātou tu siri lea po waia I eso mātou wanga wā. Mātou te o mai ai le laulau na e tapena. Le li e lo kumoni lava e le ai. Le ai so mātou ang tonu ai peta. Le tau langa tongi ola na e sao nia. I le soifua ma le ola o luna walu penda Keriso Iesu. O le mea lele li ie. O mātou o mai. Si ia e o mātou lima ma o mātou whapeane o mātou a ngā ngai ia wha manua tuia ia i oa. O mea uma foi o te tonu ia te mātou. Ia wha manu watu I lo suafa. Ia awa lava ne ngalo se mea e tasi te tonu ia I mātou. Ua le upu moni reari. O le vi inga. O le wha manu. O le wha fitai. E foi atu I lau. Ua le tau langa tongi ola. E saunia le soifua ma le ola o lo walu pelo Keriso Iesu. Le li ia lo mātou whaola Keriso Iesu. Whawhetai I le tau langa tau na e au saunia I lunga le sātau. Tau langa mai. O wā o lo tino na momo I le sasa ma le tā. O wa au na tu I e wha. Lo wao na whaparina le pale tui o lo toto na malingi mai a e tau le sata. Le toto leo le whenai mafo. Le toto lea na whafou ina ai le mawhutanga na motu sia I mātou ma oia le mātou atua. Ina o mātou pa anga sala na afo mai o mātou ua I mātou. A le tau langa tau miola na e sau. Le soi fua loa. Le mea lea whawhtai lea le ia. Whapa ia le mātou whitango, whapa ia le mātou tau mawha ma whiinu I to toro walo Keriso Iesu. Ia la mona I mātou, lau whaola tanga mo I mātou. O le mātou talo lea le ia. E no file muia I mātou le nei aso se ia I ua mātou tapo inga le nei tai au. Le suafa manu ngalo Keriso Iesu le mātou li ima le mātou whaola o mātou ore ma wala ua. Amen. Le lama pōna whalata I naile le o Iesu, ni le tango I le areto. Whaftai pe o le umon tātou whaftai. Tofi lema tu inatu I ona so o ma whape atu. Lo tino le neu tofi masui o uto. Yo to whaia ne me ma whamanatunga I a te au Iesu umatu te ai ai. Whape fui leipu ina umona lato ai o si tia o lato luma ma whape atu. O leipu le nei o le whengai ma fō le lo toto. Yo to whaia ne me ma whamanatunga I a te au Iesu umatu te whenua. La whape nāwhu inu tātou whaia. Tulai te akono. A maua le areto ta lia loa.
whenu I e tātou uma iai. Wa tātou te tau pēr. Ene nāle paule nei o teimi mātou te ai e mawhinu. A o ko pano le nei lau lau i le nei teimi le nei no whanga. Se o mātou mawhawhau whapito ai I lau whiu. Ni o nei maua mai mātou e isi a tua ko le kasino. Tāre ne ilo whamanuianga I lau o whainga ruenga ngā murue. Ma iau ngāle nei sakarameta e whalau te leina I lo fina ngalo I o mātou tangata. We thank you for this act of grace, this extravagant and abandoned welcome of not just us, but everyone who believes in you. It is our prayer that when we go out into the world this week, that we act accordingly. Because you've extended grace to us, we ought to extend grace to others. Thank you, Jesus, for this table. Amen. A tātou whai o nei sauninga pese o sauninga rofa pese. Mole ata wa
tātou o pese. O whi matou whono na whio ofisa. E tā ua ele, sui te whono le meo lo tupu neu tāta Samoa i Alaska. Whittier, Alaska. E pe o tātou ia e mai tutuila. Ia, ele mwhai palota tātou i palota ngale, the US la foi e lo tātou ni US citizen. Ai lau le mea o tupu ua palota tangata ia i le election, ia e le taulu palota, ia ua su e foi la, ia le pese ua whaina i le tula whono. Ai, ne whamtemina muru e tātou le isu i tafsi le whai le isi i tausanga, sa we foi le lo ia lea tātou ale lima, whai foi la i o tala. A be o mawhau, fito e tonu lava le application o le mele to whamanino lea a paulo i le isu na tātou, o lewa tele ona whapu mo e tātou le isu na ele au maia lava i le vātele. Le lawa mai nei la i le vātele. Le pese i o tele i la tāla o le awhai. Le leia la le amai vātele, o te pena. Sa tātou whamaoni i ai. Sa tātou whamaoni se se, ia le la whasao nei, ia whamaoni ale nā e tasi. So e luma natu ato sini ni i le leile mele na ia o tātou i loa le le tūlanga o lo. Sa whaina ia tātou uso mai tutuila. E pe o ni awhata ngata i le tunu nei. Tu pe ia tātou ia o mai sisifo na mai la ia natural license it sene nei, na i tātou uso ai mai tutuila. Ia pe whapena, e pe ni e le tangata ato toa, e pe o le whaita wina o tangata uli aso la. So whape ese ngā ruenga whamisionale, i tātou fo i tupulanga, i tātou fo i umomo. E le manatu o le melena, le ua leo tele nei o. Mai atu la i o Whittier stama i nuua, e le ato le tause lau o tangata. Ia le pese i e tupu mai i nā le mea lea. E me sa tau whaitafsi le whai e whaasa oma, ma tala i le vai e te le. So tātou talo sia peo tātou tangata iso se meo i Samoa. Ele asesina whiriwhiri Samoa e whanau wai. So tātou mako whau pēnā i uso nā wā whaina tula whono, ia pēa me uma, na mia lo ia, na mia le tongi o tupe. Ia leo te whaita watu e pese i ele se nu te le. Ele atol tau se lau tangata. Ia nepe ua spaka mai e ina ale mea sa. Rona nofo man to telo Samoa i nei. Ia, o le tatalo ia i te me whaari e whinangalo le tua. Ia na tu mama ina la ia. O na whaitauria leo i tātou le Constitution o nea tunuku. That all men are created equal. Ele i hini tangata e tau US National ele mwhaipalota. Ia, ia tele tātou i kalesia le neiba yaso. Ia, me se fo ia ngā ruenga o whengai me tātou. Adato fai'u le talo, let us pray. We've come to the end of our worship, and help us with this conundrum. Though you are a holy God, we are counted as holy because of our belief in you. But yet we have these shackles. We act as if we're not. We act as if we don't completely believe that our sins are forgiven. And must we come here every week and every month so we can be reminded of that? But it is our prayer that one day, the mere act of breathing life into our lungs will remind us of your grace. O mātou o i le si uio le nei tāpua inga. Mātou whamina tuina fo i mawaenga na e mawaenga lo au pa ia. La ngona le mātou malosi. Papa ave loa le li i le neiba yaso i le taape ma le salalau o lo nuku malau e kalesia ma mātou uma. Tuma mai o mātou lunga, le lofa tuna o tele o Yesu Kiriso lo mātou li whaola. Le lofa muti vale o le tua le tamaa.
I me mafutanga le mo tusia ma lo nganga pa ia. E ia ma tau le ma lau whanau. Ne yo i whakavau lawa.